play baro but welcome siya kani ka channel jong nga kertengi mi ba maulong but nga syukwa pen EP kani ka channel jong kani ka vlog pangale menta ki kam gi banga Juliet hapor hagipor banga yo off na jintre shani sha England da depor talang ka shit mi Islam ba ta kadang wadang happen don kami ketika light haklit ya mentapat shwa bangan sedang ya ka morning routine jong ngashit play deki perda kenang bakan wan sengi ya kamera ngashit pengku ika kamera jong na jong tal ada nang tapat ngaberkat mentala sengi baka kam syai kan dia tengok ngan lek mare step ai no pan kam yo jengkot jengkia dapat membuat ban krek no ban mi no ti mentala dap nyo so po membuat ban nyat kai step pi ti ki lagi bahap Ramadan ti pen internet ma namar pen isya bak dei por kam da dei shu por autumn kala dei por telang tambah ki donon ki ti kisla ti mentang shu yat kai ni hajan yeng mentapan ngelapo ya kani kedukan badan hajan yeng ngamut ban lithiet ching thiet nang tei ban lithiet so ban bam for breakfast namar ngam dan isu ayeng ngai kani ka do siar nakwa ban shim tang ba kam dai fresh tan tingrang berkat ngan selit pat sya kedukan bakam he pangan thiet pada ka bakam long fresh kim dabun tan ki jor ki so ang ya dukan tang ba bakade ha jan yeng pada ka shulong convenient no yang bangan let nya kani kedukan kiwi hakwe ke video pangan sapi EP ki dor jong ki mar bam shni apa yang pan ngaju sa iki janjang aman step bagi te ki products di bang shit so tenat baban penon kam kedai ke company ka bakal ting ferry ki shit dan ki scented booster suruh ban pen so tenat ban pen semua ubi iki jan mentapat ngamut ban krek no ya ka breakfast jonga ti mentak si nga use grapes but apple ban de ka breakfast jonga ban krek bat ka yogurt pila ban at blueberries pila ban at ki raspberries ru la da pikwa tamba mentak si pila ngam don blueberries re ngam don raspberries tinga shupen don kam tang apple but so grapes ti mentang undang ngalada buat lu kita kisah ngalada buah bol ti ngan saat seketika yogurt ke ketingga alpro yogurt ke banga jus tenan bahan pendon kam kibut ki flavors nasi pendon kam bah ke vanilla ke banga bang tambah mentah kasih beda ngap pendon kam dah ke balong plain ti ngam kuat benengan ai buntan ngas kuat ai tang ben kat ben biang kat ben short kisah
breakfast is ready. Ya ki jing di bas pat nga pendon kam mentang kasgi ko hot chocolate na ni ka brand Cadbury te nga si pendon kam dagi sachet kan long ban nang ban thau kan no ngi ban ai te kidon ki bri ba ada dut masi kidon ki ba ada ki ki jadut mentang kasgi nga pendon kam dakani ka oat milk te ngajit king shwa te kidon ki ba ai shoda ka kluj nga pada nga asyo kan dut te hatin nga sakle pat sabat ka kluj hap king ka hadu panda lut ki ki powder ki badan ha ketika pela mentapat ka morning routine jonga kalakut ngan sapen EP aku ka video ki kam ki bangajule ha ki performance ki ko be shibon